Gdje biste rekli da je granica između skromnosti i zdravog samopouzdanja u tom kontekstu? Ma teško je biti skroman, Dobro. jer je vrlo tanka linija između neke željene skromnosti kada je to lažno, ali ja mislim da trebamo težiti nekoj ljudskosti. Uh-huh. I to je najvažnije. Ljudi su socijalna bića i uzdizati sebe i misliti da smo veliki. Ja sam nedavno napisao jedan status na Facebooku kada sam primijetio da se jako često u medijima koristi termin osvajati planine. Planina se ne može osvojiti. Planina uh-huh. je prevelika za ljude uh-huh. i ja sam imao priliku da dosegnem velike vrhove nekih od Seven Summits, najviši vrhovi na kontinentima, Južna Amerika, Sjeverna Amerika, gdje je brutalno hladno, visoko, nema kisika. I mi smo tu jako mali. Mm-hmm. U stvari, usudio bih se reći, mi smo tu potpuno nebitni. Mm-hmm. I ako pođete s te strane, onda možete to ocijeniti, ali te neke veličine mi kao ljudi. Mislim da trebamo biti s dvije noge na zemlji i koračati i hodati koliko već imamo vremena, a koliko imamo vremena mi to ne znamo.